بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mangorip no Allah kagaygay naditano di pamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala amiran paytano sa giyang kai a ulalulan a Ramadan nakataya aya buwalang baon na dua gawi o di natlo gawi pagulis din a giyang kai a Ramadan yan ni sabab so Allah subhanahu wa ta'ala na miyaka peti sagyang otake teruan yanon si kukini rupan yan sagyang kay Ramadan ayaman ma'dudat mga gawi ang mabibilang mga gawi ang matatando mga sababsan na sudah mga pa na masaging kaya puunan ng mga gawi isang kaya Ramadan nalip na lang ba napakateman tarong naging kutuwa simbatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kadita no kato nagkapakaya si saging kaya pulimpusan na gawi isang kaya Ramadan na irilar katan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dusatan itano katon Allahumma amin. So Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha isa kumakaruma o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kababayan yan na inisaan yan so Nabi at kababayan na karuman yan na so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ina ya Rasulallah idha sadaftu laylatal qadr amay kamasalakakan o di na kamasaalakan sa Laylatul Qadr na tunay tirunakan. At tunay pangani at pumanganinakan. Oy. Tunay tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah matanas ka na pamamaap. Napkababay na kasuka maap na maapi akong ka. Ang tunay sikreto sa gin kay dua. Yung kaya dua ini pamang daw Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Aisha radhiyallahu anha Ini mapapadalam siya sekreto. O pamang pangdutan no si kuluga Arabia na ayama na afu di na afa na giyang kutuwa zala wa maha giyang kutuwa miyapunas. Afa shay miyapunas sa giyang kutuwa shay. Afa rihul athar sabab ko pamanandu na miyapunas sa giyang utang mga rara giyang utang mga tanda. O di na, o pamakulakaw, na miya po na siya naging tuwa lakaw. Sabab sa giyang utaando. Okay. Ginani sabab, mga rip no Allah. Ami katariman wallah giyang kaya dua, na prilang ka wallah subhanahu wa ta'ala, prilaan ka wallah subhanahu wa ta'ala, naknabagya bu, akaprila inyar ka, kapunas niya panagiyang kutadusang ka. Allahu Akbar. Natunay ka rin na. Si sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala, Ame katindig suri pun wallah ko hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Natarun wallah sa giyang uta urip niyan. Abdi atadhkuru dhamba kada. Hay urip na kan ketadman kagiyang kaya dusa. Ami yang gelebek ka. Ketadman kagiyang kaya si kumasa akyas mo ka sa giyang uta. Darpada pakainair ka. Naping gelebek kagiyang kaya dusa. Tunay tarun na giyang uta urip ni. Aya Rab halakt. Ya Allah miya binasako. Tunitiron wallah satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Siya panganakar ka sa dunia iman to na iprilaka. Naging kaya dua na ami katariman wallah naknabagye bu akaprila inerka kapunas niya pen so dusa nga. Punas niya pen so pamana listaan o mga dusa nga. Allahu Akbar. Na tama sa din na may nga pamana listaan siya ko mga dusa nga. Naging bidan wa al-maghfirah guging kaya al-afu. Isa sabun siya mga rip no Allah sa giyang kaya miya panutultan no. Naging oto hirs panamar. Kasi siya pa o Aisha radhiyallahu anha sa giyang utang mga pipi agalabag. Okay. At tama sa ipagisiyan ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam karumanin at kabubayan yan ada salakaw arwar ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sabun siya miya alo yung mga ulama, sabi ng mga ulama, na giyang kutuwa di kapanguna ko na o uripin wallah si iku galbak ko mga simbasik wallah inunta na misi iyan. Basta na panggalbak na ka, asimba, o di na apian to na galbak sa giyang kaya kagamay, na isin ka kumatawar. Panitan ko wallah, amakwatan sa giyang kai, makwatan sandawan sa giyang kaya may pamagusay tano, apya may ito, hada wa sallallahu wasallam,
على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.